Ituko ria rero ni gavana Ibabasae Korwase ward ya Kitutu Central me bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii bakoragwa no yokurige kirogo kyo MCA Josephat Sungura aso kwena nisegeto yokweriki hunaba kichukura hinse yomuroberio otuko kade muri kitotiboni asanya oroboturwa senchira yobwikira tuko kadi je wewe Nechinga kiriberera ria gisiasa rigenderete gukina na bigokwenekigwa anene imejorogongo rwa Gusii Abasae korwa ase ward ya Kitutu Central egotoke bunge ya Kitutu Church South besokire bono na guchaka kuraria okwelika buna bakichukura ase bari koragwa no yokurie kirogo kyo MCA ase ward yo Mheshimiwa Josephat Sungura Mheshimiwa Josephat Sungura then coming MCA Kitutu Central ward. By this siku ya leo hii timu unaona hapa tuko kadi ile tumecreate group ile kuchukua bolinga Abasae bonse Kitutu Central engima na Kenya engima ngubata bale chikura ngoro ku Benjamin Manwa ni ngoro Kitutu Central ward ni gotorega gosegeta Abasae asegangene nayo kuchukubata chikura intuni gotokorukuna tuko kadi na andi guchenchi oborai ni gochenchi gwetera kubwate kura nonyera bo ni go basingerera anene ekegorie geke ubwatekana nero inamba yabo enene ekageire gutibwaterania anene asobochorio buya bere toko iwa mangana bagotebanga Abasae nturi gutware kura na ari twabere togo chayunga ntubwate kura etubwate kebana woni togwe soki Abasae bonse pukuru chinganga chonspi tunyara gwe soki tunyara gutware kura yaito elinde kura yaite nyara ko be sauti yaito elinde to boborabu wetera sabanta abandi bagoteranga ntubwate kura Abasae mwenspi asimwabita tuko kadi kila mtu tuko kadi nesabari ya chakire asokuraria enjiri goika ebinyoraime kora torrocha semechi ino kora torrocha mino etole timu enene ntabe togocha elinde tunyara gukwanira mangana abira atatu entera yo guchukubwata chikadi echi elinde tunyara gochenchi borai boro obobe ase ward yeito Abasae aboni ngo barure okoboria gukubwaterana anene asogotwara eriogi erimo elio banyare gochora abaraya baya baranyare goikirania amagenderero bundiganeirie. Kuna link itakuwa inatembea. Ukipata link umeona umeinvitiwa, ingia kwa hiyo link kama hujashika kura, hata kama umeshika kura utusaidie ili watu wengine waweze kujoin because tunajua a friend kwa sababu nto 20 kwa pamoja tariki 30 tunachiweka tubwate kadi na robogima na repasari na rokerege nto murai ni kura yao. So if you want to choose whoever you want to choose, my work telling no tanga akira as long as work ro otete ko chora elinde to chencho borai wa Gusii ito na Kenya tuko kadi je wewe Kuroiga ase ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii iliandikwa kwa Dipon Asanya.